ake sifundisane nako lokunye enhlakanweni. Siswati sinothi ngelulwimi. Lulwimi lwethu thina singemaswati lunjiye ngale ndlela ukuthi nasingake sihlale phansi sithi siyalunaka. Kunengi lesilumbi singafike sithwala imkhono enhloko kuzo kuko ngenxa yalolwimi lwethu lwesiswati. Bekasho ukuthini emaswati nakathi tinyatinyoluka? Emaswati nakathi tinyatinyoluka inkulumo iphelele le. Qaphela, ngikuqaphelisa ku tinyatinyoluka. Ngitsini amethembi umuntu ngisho nalo wavundla esiswini sakhe kukhona into lekufanele ungamethembi ngato. Leni ngoba umuntu usilwane, umuntu uyaguquka. Angaba imfihlo yakho namuhla umtshele tonke imfihlo takho kanti kusasa nguye loyo muntu lo sebenzisa lelo gunya lelo lekuthi wathi imfihlo takho kubuya neqelemba kuwe athi kude la ungaya khona wena ngoba kude lengakwadeli kuwe. Tinyatinyoluka. Nake umuntu lotamsonzeta ngithi inkulumo takho nangezifihlo takho. Ngoba ikhona imfihlo le yakho na umuntu lefanele ungayitsheli nje umntalo wakho. Ngisho lo wafundisa isini sakhe kufanele angayandi. Uyahamba nayo ungena yakho imfihlo. Kube khona tindzaba takho letiphathelene nawe umuntu lewathi ukuthi lena bengayikoqa lengayikhuluma kumake ngayikhuluma kubabe. Kepha le yami ayikaqonzani namuntu ayikhulunywa kunoma ngibani leni ngoba tinyatinyoluka. Singakhuluma sibe bantu babendvodza sonke siphuma esenzeni layo. Sikhulume sonke sisinye semfati esenzeni lendvodza. Ngoba singaba sinye semfati kepha ukhaze ukuthi asisibo belisenzelile. Sikhulume tonke le kepha tinyatinyoluka akusiyo yonke into lengidayikhuluma nalapho. Yize ngihleli nabo lapha esinyeni samama. Sasembethe ingubo yinye nami le ngayimbatha nabo bayimbatha kepha kusibo bonke lengakusiko konke lengakhuluma nabo leni tinyatinyoluka. Angaba khona baba abekhona make ekhaya kube khona tindvo labatawufuna ukuthi batati ngami tinyatinyoluka. Khona tindvo lengeke ngibatshele tona leni ngoba ngiyathi sitinyatinyoluka kusho ukuthini kusho ukuthi kunento lengimi lengeke ngitshele umuntu leni ngoba ngiyathi sinayo unemngani wakhe lamethemba ukuthi umtshela imfihlo kanti nalo mngani wakhe unalonye umngani wakhe la ngasiyelele kumalela umngani wakhe lamtshela imfihlo naye le imfihlo le ngeke isahlala. Akusiyo yonke imfihlo le imfihlo khona lenye imfihlo le imfihlo nje ukuthi uyifihlile bese kuba khona lenye imfihlo loyifihla ngoba yathi sikuvela kwayo kunebihlazo izinto lobuhamba nawo. Angikhulumi ngaleyo mina. Ngikhuluma ngemfihlo yakho mina nje ukuthi akusiyo wonke umuntu lekufanele ukuthi athi konke ngawe. Ngiko nje onahlakanipho ngicela ukuyala futhi. Shisalive. Shisalive. Ngifuna ukuyala. Ungabe ujwayela lo mkhuba wekwemdumo weluqini. Ngoba tinyatinyoluka. Uyabona incingo lesethi khona wena hlakanipho nyalo. Setenta abantu baphile njenga AI. I-robot. Mina nje ngengicake ukhanze bomake labanye bafaka emindandatho la etandleni. Nabo baba ukhanze bafaka emindandatho kuhle lokho siyakhutsata futhi. Ngoba kutshengisa kuba responsible. Asesifunze kuhlonipha le ndandatho. Hlonipheni. Bane inkinga lekhaya le unenkinga nendvodza yakhe noma le ndvodza inenkinga nemfana so ngene ku status sakhe ufake tinkulumo letibalisako ukuthi vele kungcono kuba singili kungcono kuhlala wedwana kwasha kwacima uyathi ukuthi le marriage yalabantu uyibona la licingweni lokuthi ayikho
tinyoluka yenhlakanipho yeshisalini tinyoluka akusilo tonke tinto letiphatselene nawe lekufuna uhamba unika kuma-status akho akusitho tonke kufana nanoma ngabe usesontweni uyathandaza uyakholwa mbamba noma mhlambe uyaphila nje umuntu uthandzane nemuntu ubone lokuthi yabona-ke la lidlodi lingenele enguleni suke kwenteke lidlodi nalingenele enguleni enhlakanipho uvelelwe inhlanhla lengavami umdali nalabalele bakuphendule ngemuntu lofika wabangilento labo uyifuna angeke bese uyamthatha lo muntu yosomqhayisa etincingweni tinyoluka ngifundisa wena ukuthi asho ukuthini eMaswati ngalesi saga lesithi tinyoluka qaphela into leligugu kuwo ngaboyikhayisa into zeliswati ngikuyikhanze nje ishutha umfati wayimfake ku status imfake ku PP sebabambene ngaphandle la kuyibirthday yakhe nakhona zawuthi siswile leso sithombe nsamba amasiphumile bekuyibirthday yamaka Valentine asmart ke thina Valentine watiwa ngile Valentine nawo then ngamati nalo Valentine ukuthi ngabe wathi WhatsApp letimbali letibovu ngoba kusemathuneni nibeka dona sekungalani phizeni beka dona kusho ukuthi kuluthuna kwayona lento lenindaba ukukala nje tinyoluka luhloniphe lolucingo lolu enhlakanipho hlonipha lempilo yakho ungayenti impilo yakho umfana wakanzimanze ibe impilo letawufundwa abantu elicingweni nawujabulile sowupostile ke wena uthola umsebenzi sowupostile wonke umuntu sotawukwazi akusibo bonke abantu labatawujabula nababona uposte info labajabula ngawo tinyoluka uyofuna umsebenzi uya-apply usafuna umsebenzi wena sowupostile wena ukuthi uyahamba nyalo uphuma ne-envelope yakho elukisa kakhonko phuma ne-envelope yakho wena usake ufuna umsebenzi ka-MTN e-Standard Bank Building Society ngidala ngakithi tinyoluka usakhonza ufuna umsebenzi wena sowuvele inkukhu yabala inemantshwele emaqanzeni ihle nje letiwo siyabala wenathi inemantshwele amangaka ufuka manini ufukamele into yakho enhlakanipho sengikufundise ukuthi into iyafukanyelwa uyabona lokuhleli la lokuhleli nje uhleli kanjani nemasenze lapha afukamele abantwana bakho loti abadala kusasa labantwana bakhona balapha emasenzeni labahleti khona bafukanyelwe ngiwo lo lokufukamele labantu babakho ngeke uhambe ngako ngidruni la ebala la ngaphandle kube nje ngasukumanya lukhumule nayibhluku oyifaka lapha emotweni yakho hayi imoto yanzimanzi khiphe ne-ando oyifaka lapho esiwamba ngidruni angeke usukwente lokho leni ngoba ufuloka kufukamele abantu babakho bakusasa uyakufihla uyifihla nini into loyifukamele ngikufundzisa namhla ukuthi funza ukuthi tinyoluka bambe leligama leli saga leso sibambe tinyoluka uyayifukamela into lephathelene nawe ukhulume ngayo seyivele seyentekile ngosobhuza behamba luhambo iyoshona le emaveni ibuye bese yamemedela athi ngidabane luhambo seyabuye ngiyahamba bohlole-ke baqaba ukuthi uyahamba uhamba ngelanga leli ukuthi ukhona ulange ngoba bekathatha imoto awushona le lengakini angene emtini afika abavusele angene nakulo munye ahamba ehlenyuka abuke nemadlela abuke nenzawo takhona ngingobe kasinengakhuluma nebani ngikhuluma ngikosobhuza bekabuta athi lapho khona bekwenzawo emadlelo seniyifake njani le minto ubone nini ubona ngaleli langa lakanitshela nethi ngiyahamba ke kusasa ngeluhambo ngathi nini uyalela kathi te uyakhona kanti yena uyathi ukuthi unipointela sile ngqondeni ayicabanga ukuthi ule athi okhona ahamba aye lapha ayobuka ukuthi kwentekani tinyoluka fukamela into yakho yonke into lephathelene nawo ikakhulukazi le generation yenu nje lihlakanipha akunanti singabe ngaze nginibuthe njani sukela nje la kuye 2000 uthi ushonele kubo 2010 bo 2015 akunanti nganibuthanisa ngithi ndofunza ukuthi tinyoluka uyayifukamela into yakho awuyikhulumi into ungakayenti uyenta bese uyakhuluma ukuthi ngidawukwenta kansoyentile ne relationship seyiqalile nje seyivele sengingene ku status
sekufakwe nemaphiphisi nikufungamele nini lento yini nikufungamele nini taba nebayeni uyalotshola umuntu so ufake ku status yena so uyabatshela ukuthi ngiyalotshola mina kule nyanga letako ngiyalotshola mina kule mnyaka lotako ngaJuni hey wena so utshela abantu wena nyalo siyalotshola wena ngaJuni ubositshela noma sekuthi kufike loJuni ngakalotshola leni owayifukamele lento yakho tinye tinyoluka kuyafukanywa la imbili yafukanyelwa ngiko Jesu esikhathi lesinyeni nawufunza incwadi lengcwele bekasuka la kulabo bafunzi bakhayi lapha yini inkinga bekafuka amaJesu leni ngoba bekabathwala labantu laba la kunasathane lamkhathuna labantu laba la kunemuntu lotangiphika la lize likhala liqhudze litshengise ukuthi lo ungiphika nje bayambona sibekahamba nami nendlela akhuluma ngayo ukhuluma njengami nekhamba kwakhe njengami nekuma kwakho umisa kwami kepha nje lotangiphika asuka hamba lapha etulo abashiyeni uphuma nini wena elinye intini uphume nje ube wedwana usendlini usemsindweni bo television bangumsindo niyathetha kuya kunjanjanyana kusemsebentini noma kungemphandle usemsindweni kunini la uphuma khona uyofukamela into yakho tinya tinyoluka even uphuma nini kuyafukana uyibhale ezemhlakanipho lapha e-university njengomuntu umnyaka wokugcina nje leka kuma commercials yini bo comments fukame ubuzo tshela mina ukuthi ngiyobhala exam soyiqedzile injalo impilo akusiwonke umuntu lofuka umtshele nje into yakho umtshele lo munye noma ngafisa kumtshela umtshela setendlulile umtshela setakwente kanti sekwenza utobona lenhlitiyo yakhe lo muntu atawuthi nakathi ngathi ngento aphumelela akhanze sisokade sowaqedza nalokubhala tinyoluka funza ukuthi into yakho yayifukamela into lesibulele kakhulu thina sibantu inyalo lesikhathi esiphila kude sikhuluma into latincingweni disenga ke intike sikhulume ema relationship nema marriages ubona la licingweni ukuthi hawu le ndodza leya imani ayifaka le ring lomfati kude lokulele lapho ubona la ku status nje ukuthi hawu lo make lo hlala post abantu bethi nyembethu onke lamalanga lapha ku status usile marriage khona le awusengiyosonzela ngiyonyikidisa ngivethi iqine kanganani cause isikude akude ke uyabona amahlahla esibaya nasimile kanje wena hlakanipha simile kanje uthi wona sibaya uthi uyafika nyikidisa kanti sesibonile lethi godu ukuthi buhlu kuwele phansi le mishado leseyikhona ke nyalo le rano la kuma status tinyoluka kaphela into yakho ngihamba uyichayisa nje nawe wena lo nento yakho nangabe nibabili nivumelene ngekuthandzana tinyoluka kuwebhana kwena akungaveli ku status ngalesikhathi niwebhene posta le ku status lokuhle ngalomuntu nawufika lekuyo ufika umethuke nenhlamba yesintu hayi lele yatiwako lele ngabhalwa phasi lebele yala kahamba nagoga ngayibiti umthuke ngaleyo kalapha ku status umbhale kahle ufunzile ke lapho tinyoluka eveleni ngoba kusiyo wonke umuntu lokuthakasela kona wenta ini ngakho kufunza ukuthi into yakho awumani wambuyenta nje uyitshela noma ngangibala lesi sikhathi nemuntu lomethemba ngisho namangu wakho nababo wakho ilombhala kunento lefuna kusuyente ubuye sonto batshela ukuthi ngesini sengidonibikele ngiyathi singonini kepha sengikwentile lokho ngibona ukuthi angikwente enganitshela akwasitshela ingana cha ngeke ngize ngibike ukuthi angasho ngani kepha nje kungole kwathi angikwente ngingakanibikeli sengiyoxolisa ukuthi ngikwentile ngingakanibikeli ngoba kunesizathu lesenta ukuthi wente into ungakababikeli bantu ngoba kusiyo yonke into efuna usuyente efuna usuyibike ikhona lenye efuna usuyente bese uyahamba uyobika uxolise ukuthi soyentile ngoba kufanele ubike ungayenti ungivile vala lo licingo vala bakho emakhulu wesifundwe emakhulu wesifundwe